ali mubi yananiriza fisi aleta akasoda twakama agamba embera yatawo najjanga ntire ayamala yatawo embera yandikaikana so ye kye yayenda ndoza kubona muntu ali atya mbeera ki empisa era tekwaga yabingi ekasa yambuza yenva nebingemako nebyenkola atusiiba ndoza kye yali anoniza nga yakimaze era bwe yayirere ndoza yakakasa abazaire abandi maama w'omwana ati omulenzi ndoza tumuzaala era olwavaawo bakonamu otiwa ababa okubona ku muntu abange eno kasaba amala okukakasa abange zena naateekateeka ono naamutwalayo bamubonako so tujja okutandika okuteekateeka ebyemikolo okwandula biki nabamubwaine tibakusalira bingi kirungi yali musoga ate nga tibasala netwerowooza byetutwala bakoba ati mwe kyemunayenda kyemube mwide nakyo so tibyakalu kale awo tumaliriza buti ebyobufuzi bino byoli kuiddamu okusookera akambuzi ekinigimigi wakitoolaga era ano okuba omukulembeze nayendayira wayendayira era bwemba ekiira college butiki awo baleetawo enkola twalina enkola eyasooka nga abasomesa nabatulondera ba prefect ife enkola yetwagaanayo ng'abasomesa beene batyama eyo balonda baida balangirira ono nedi prefect ono ne prefect wa kino nga ffe tutwetabyemu ayi ge tutuuka mu senior 5 awo twatuukira mu senior 5 enkola yakyuka bakoba ati mutengawo ku kyebeta students council abaana boona beerondere nga kwabakulembeze awo wentandikira so mbeerano naabitira mu kibiina kyange banondanga kansala bwenja ku kanso n'aba chairman w'entertainment so awo wentandikira ebyobukulembeze wabitandikira na mu senior 5 omukisa awo gweddawo ogw'okwesimbawo ndowooza biri ebyabasomesa beena okulonda baali tibali kumbona aye omukisa we gwayida mu baana naavaayo so awo nawo natandika beni mbaire mukulembeze ni mu mirimu gyange kuba bwentandika okujja kukola eruweero yankobye nakolayo bankuzesaako bwa myaka ebiri emyaka ebiri egyo bwegiwa mwene natandikawo ekitongole kyange era tukuvaawo tibairanga mukunkozesa so era natandikawo ekitongole kyange kya bwannakyewa kyebeeta Save for Health Uganda kikola ku nsonga dabwidanda nze mwene buti natandika okubakeniza enkozesa abantu so naaba mukulembeze okuvaawo era oluvainuma kabiri labitawo emyaka gijjo natandikawo ekitongole ekindi kino nga kyabyanfuna kyabya sente microfinance byona yatandika okukola so naaba ngambaire mu bukulembeze mu byobukulembeze bw'abaana then naaba n'omukulembeze bw'emirimu era n'ekinendesa okuyingira mu byobufuzi bino ebya politics mbeera yendibona constituency yange district yange y'Obwete kuba district eyo nto district nto aye nga ndibona obukulembeze obutali kulumirirwa kuba bw'oba oli kulembera district yerwirewo nga Idinda Iganga dimaze myaka na myaka eriyo ebintu ebindi nga byekola byene oluusi nga tibikayinda ino kwogerera kulobinga aye district ento eba yandawulo okuba yo yakulobingira buli kaseera so nagira obona nga ekituufu tulisigala ino mu Busoga bano ndowooza Bugweri ni district yongekooti neri esinga kuba underdeveloped aye nga ife tulimu ate tininza asoose kuba omuntu Bugweri yaife yebairemu abantu ab'amaanyi bangi twalimu ni baluwuliza Kirunda Kiveidinda Shabani Nkutu bona babaire bava mu Bugweri so district yaifeyo ebairemu abantu ab'amaanyi ate ke bantu abo nebebakola ebibaire ebiriisitula ekitundu ekyo aye okuva abantu abo bavaamu anaaba abalimu bibona nga tibali kufaayo tibali kulumirira